Bengelela ababukeli bomkhanya kude TV King SMC lo bafethu Mr Delicious uyena ke bafethu ushoti lo bathi abanye terrible ngibiza noma engalipho uthanda ngalo nginalento nje enginayo engifuna sikhulume ngayo manje njoba ngeke ngachaza bafethu ukuthi kulonyaka lo sizoke sikhulume ngezihloko nje ezahlukahlukene singaqili kakhulu endabeni nje yasejele but ke sikhulume ngezihloko nje ezihlukahlukene njengoba nathi siphila nje la eMzansi zinika izinto ezenzakalayo ke sikwazi nje ukubonisana sibhekisane lapha nalapha ukuthi okay makunje siyabona kunje nombana benovo lakhe so la ngifuna ke sibheke layer justice system ukuthi i-operator ndlelani because uma ngithu uyabhekisisa kahle kunento engathi ayikho right in terms of ngathini in terms of ungabalance uyabona kwendlela ekubhekeka ngayo yabona amacala noma ama cases abantu wala eSouth Africa ake mhlambe ngiyiveze kanje ukuze mhlambe icace yabona mina mangathiwa manje kusuka umuntu aye epolice station athi sengenza icala lo1 no2 no3 kungagijima even manje yabo ingithathe ngiye police station without evidence yabo lonto ukuthi nje kufika umuntu wathi sengenza u1 no2 no3 yabona bese ngiyathathwa ngiyovalela yabo i-evidence iyoze ifuneke iyoze iqale kuthiwa kusaphenywa kusenziwa ama investigations nani yabo sengivele ngisejele yabo but kunabantu uthola ukuthi i-evidence ipresentiwe nansi kodwa uthola ukuthi abavalelwe bona kuze kushaya ubone uyabona into nje into ebingafunani ukuthi kule kuthiwa kuyothethwa isikhathi eside nani into nje le bizovela ikhulunywe manje phela kwetshwe manje because evidence iphelele ayikho into esafuna esadinga investigation or whatsoever yabo kodwa uthola ukuthi uzoyekwa nje yabona ayekwe ngoba phela lento le angithi kufanele sivele nje icace kunalento ye status yabo ukuthi ubani you understand unani unamalini yabo ithini ibank account yakho ithini ibank balance yakho you understand so ilezo zinto ke zenza ukuthi manje kucace even in terms of justice system ukuthi asilingani sama citizens ase South Africa yabo because yabo nje manje lento ihlezi ikhulunywa siyabona on social media yonke indawo yabo kunabantu abasemajele ezwe lonto labantu laba basemajele ngabacala abangazange bawenze kodwa inkantolo ikwazile ukuba prove guilty ngamacala abangawenzanga ezwe lonto which means the evidence ekhona lapha orchestrated but the justice system ihlulekile ukubona ukuthi this evidence was orchestrated yezwa lonto ihlulekile ukubona lokho yabo into engithusayo ke in terms of technology la South Africa nathi cha noma ke ekhona amanye amazwe impela amanye amazwe esleader in terms of technology but nathi sinayo manje yabo lonto ekwazi ukuveza izinto njengoba zinjalo umbuzo wami usuthi kanti lento because yabona uma kuthiwa umubuka even abaseshi bafundiswa kakhulu ngendaba ukuthi ukusesha ukuthi baphenya kanjani nani bayifundele le yanto yezwa lonto le ama-judge ama-magistrate whatsoever abashushizi abameli yonke lento yabo bayifundele yabo but uthola ukuthi bahlulwa ukubona ukuthi information epresentiwe ayikho relevant yabo lonto le umuntu aboshwe engenacala bese kuthi laba bantu abane status abanemali
yezo kuyaziwa kahle ukuthi na evidence ipresentiwe kodwa wena akazange azathathwa iswe police station eyohlala khona yabo kuze kushaye mhlawumbe isikhathi ukuthi azagwetshwe yezo lo agwetshwe futhi emva kokugwetshwa kwakhe angayithathwa futhi ayiswe ejele ahlala isonto lonke leminyango kuthiwa kusafuneka ayolungisa into zakhe uzoyemva kodwa usegwetshiwe okusho ukuthi uma sibheka i-justice system iya ngabantu iya nge-status uyazi manje kunabantu la eSouth Africa abangabopheki kusho ukuthi ngabe kuthiwa kwenza icala enjani akabopheki okungenani ngaboshwa imali yakhe yabona nje I remember one incident yabona bengisejele kuboshwa omunye osaziwayo lo saziwayo uthe mayegwetshwa naye wanikezwe insukwana wathi wayicaka athi kulungiswa izinto zakhe ngaphandle yabo lonto ngitshela ukuthi because of i lack of knowledge kuba phathi bamajele aseKZN ukuthi engathatha iswephi yezo lapha niwezwini ngikuthethi kwapendwa ijele waze walungiselwa indlu la ezohlala khona yedwa angitsheli mina nge-single cell indlu yabo walungiselwa indlu waze kwakhethwa ngisho enye wada yesifazane ezomphekela yabo le nto le but thina siphekelwa ezinye iboshwa ngaphakathi yabo so yonke leyo nto leyo yangikhombisa ngokusobala mina ukuthi kuya ngokuthi ubani la eSouth Africa yabona le nto unfortunately lo saziwayo lo wagcina engazange wezwile wayiswa kwelinye lamajele khona la futhi nalo lelo jele mayiswa kulona ngabonto uyiswe kulona ngoba engazi ukuthi ijele elalisanda wakhiwa ngaleso sikhathi yabo so ngifuna ukuthini la ngifuna ukuthi sometimes i-justice system iyangancane ngempela yabo and lento ithanda ukuba inkinga because njengoba ngisho ukuthi kunabantu abangabopheki la eMzansi yabo umbuzo wami how can you arrest a person yabo without any evidence ukumthatha nje umise eyohlala ejele ethehleli lapha ubuthi wena usaphenya kube kuthiwa kusaphenya kodwa usesejele yena kanjani mhlawumbe mina unga-understand kahle kodwa abanye abantu ithi evidence ikhona iphelele bahlaliswe ngaphandle kuthiwa he is innocent until proven guilty leyo nto isebenza kwabanjani ukuthi he is innocent kuthiwa the person is innocent until proven guilty isebenza kwabanjani isebenza kwaba ne-status ngoba ngeke uthi I'm innocent until proven guilty kodwa sengisejele ngingakaprove guilty ngiyothi ngesikhathi ngiprove guilty vele senginesikhathi mhlawumbe sengina 2 years noma 1 year noma 3 years ngisejele vele yonke leminyaka nje awazi nje proven guilty abo so what do you call that siyibiza ngokuthini ke leyo nto ngoba ngempela mina it doesn't make any sense ukuthi ngathiwa I'm innocent until proven guilty but I'm innocent but I'm incarcerated at the same time. I'm not proven guilty but I'm incarcerated. But there are people the evidence presented to the court kufanele ngabe usesejele nje ngale evidence but akekho ejele ngoba kuthiwa he is innocent until proven guilty. Kunabantu abezothi mebeboshwa kunyakaza amajele kulungiswe kwenziwe yonke into umcabanga ngalungisela ukuthi kuzoboshwa mina ngalungisela ukuthi kuzoboshwa wena ubani wena unani what is your status? So ilento engizama ukuyiveza ke bafethu kulezi zinto ngifuna ukuzwa nje bafethu kunina ama comment uthi nina how do you look at this topic niyibuka kanjani lento
ye justice system. Ngabe I justice system isebenza ngendlela okuyiyona noma ngabe isebenza ngendlela engayona? Because you cannot tell me ukuthi uboshiwe wayongena ejele wahlala i-evidence ngaso sikhathi ngobuhle nje sonke lesikhathi mhlawumbe unyaka mhlawumbe iminyaka emibili kuthiwa kusaphenywa. Ngamanye amazwi kusho ukuthi abukho ubufakazi bokuthi fanele ngabe usejele wena, kodwa usejele. Ibizwa ngani leyo nto? So ezinye izinto nje bafethu sigcina sidala i-confusion, yabona. And we as South Africans siyathula nje asikhuluma ulutho ngaso. Vele ke mhlawumbe if you can ungathiwa siyaqangala sikhuluma ngezinto ezikanje, yabo lonto le sime ngalezi zinto ezikanje. Vele phakathi kwethu khona abantu abazothi hey asihlangana nento engazi ukuthi yena ngoba yena akaza abhekane nesimo esimsondeza nenkantolo, yabo. Kunabantu ababengayitshela ukuthi bonke basondele enkantolo like njengami nje. Nangayitshela ngiyoke kuthiwa khonto ukungisondeza nenkantolo noma nejele noma ngiyobe nginyunzana, yabo. But one day it happened, yabo lonto. Uzothi omunye hayi wazenza wena. What about these people abagcwele emajele bengenzanga lutho? Even today bayakhala, yabo. Bakhala inyembeze engakwazi ukusulwa umuntu, yabo, because the justice system itself has incarcerated them without any evidence. The evidence provided, yabo, eyavezwa phambi kwenkantolo, yezwa lonto, kwakuyi evidence orchestrated, but the court itself, yabo, those people, those learned people, bahluleka ukubona ukuthi this evidence was orchestrated. So umbuzo wami ke uthi uma nibheka nje bafethu, is there anything we can do as South Africans ukuze lento le ibe sesimeni, or asivele siyeke ibe kanje? Sazi nje ukuthi hayi sohleze siqinywa nje ile nduku ingozi engeqiwantwana, bese kuthi those people with status bona bazohlala nje beflowa because abanye babo vela babopheki noma kwethiwa they are proven guilty noma kuthiwa there is evidence ababopheki. If they are proven guilty noma bengayejele kusuke kufanele ukuthi basemnyango bayalungiselwa kwenzele yonke into kuhlala ngathi semnyango. That is my question bafethu. Ngifuna ukuzwa kuma comment uthi nithini ngalolu daba. Mkhanya Kude TV.